Nokusangafu bwange omulori moherwa ebisebi nokurera sipindi sya Amenosanio kulingana mwanyalo menyorie ubula mu buchirisi bwa mongere ikwane okubira mongere indagano ni simbola ko siongane mbola alala ne wabuchambiri wafare ubindi bukabuhani nangori Prisca Achuki nyalawanda yori na Piu Stangaus ambi uriano rero okubola makuwa kubira makuwa ke indagano amarikula rero kunifu okubira makuwa ke indagano rero kulingana Genesis chapter 25 numrachaka fukire bese waya ngo muno bashambire barubore bari ikanisa ya buliriena ibiki ya bibere ili bachirira bari nenkara mbori Nairobi wenyere okubalani nabo onachiena ninja kadomo hono mulungi ambi reverend Atiyamuna ana Prisca ngaribu mwisi wewe mmeja bananga Reverend Nofunja nindi mwai kanisa ya Saints Covenant Church Uruma Nairobi ano nyoko nyorahana headquarter fwe Busia Askofu Christopher ne verende weekend ai verende habila iwe basanya sana ubrindi Orium no reverend ambi bishop mbele na kusheta overall wosi wamesi somnye ni Bishop Patrick Stika kanisa ni hapa Rumelele ministry ikiraje berei lakini beru chotu ni sana because of traveling go yesterday where mo kurezanga senje wanje kulanga ngaisa lukarishi korere mkolowa so ndizo mine sana meniongoza ndio studio ambi reverend mwami Yesu itsomi nyumbuya wanje hosihuli wala merenga mno titukurai mwami kulombere uli mu studio kandi mwaloma niwe nza kulira nangwa Reverend Instagram ukana ni ukana ya APEC ilika ongware tukaka ongware primary murero wena ukana ya APEC na headquarter yetu ili ibundo balanganga ikaimo city lichibika county karibu mwami akukase Orium lero herwa ambi mukadre Western Nyota TV kuriano kubola mahuaka Amenosanio mbumwicha yala kuborera ni maanisha urihori ya Amenosanio nitaka kusoma chapter 25 Genesis chapter 25 ilinende verse mahumika darunde chine bara ndose 15 kulomalo ngani kumaliza ende 15 ninjaka msungi bolaili. Then again Abraham took a wife and her name was Keturah, and she bare him Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shua. And Joshan begat Sheba and Dedan. And the sons of Dedan were Ashurim and Lutishim and Letamin. Verse 4, and the sons of Midian, Ephron and Ephah, and Hanok, and Abida, and Eda, all these were the children of Keturah. And Abraham gave all that he had unto Isaac. But unto the sons of the concubine which Abraham had, Abraham gave gifts and sent them away from Isaac his son, while he yet lived eastward unto the east country. Verse 7, and these are the days of the years of Abraham's life, which he lived, and 150 years. 175. Oh, okay. Please go. Oh, 115 years. Yeah. Then Abraham gave up the ghost. Then Abraham gave up the ghost and died in a good age. Yeah. Oh, okay. An old man. Score is 20. Number score 20. Okay. Score is 20. To So score that is is 20. 60. Ah. Plus 15. 3 score and 50. That's a good one. Yeah. Verse 7 Ebola and verse 7. And number 8. Then Abraham gave up the ghost. Giving up the ghost is the breath moro kufa rohin So moyo kumura utsoka ghost. Oh. Yeah. Ghost is Okay. Una holy ghost na holy nende evil ghost.
that one nayo manga ghost. Ghost. Yeah. Oh, okay. Ndiye mtakutokea kusema mtu akutuya au no wanamba is a ghost. It's a spirit. Then Abraham gave up the ghost and died in a good old age, an old man and full of years, and was gathered to his people. And his sons Isaac and Ishmael buried him in the cave of Machpelah, in the field of Ephron, the son of Zorah, the Hittite, which is before Mamre, the field which Abraham purchased of the sons of Heth. There was Abraham buried, and Sarah his wife. And it came to pass after the death of Abraham that God blessed his son Isaac, and Isaac dwelt by the well Lalaroi. Now these are the generations of Ishmael, Abraham's son, whom Hagar the Egyptian Sarah's handmaid bare unto Abraham. And these are the names of the sons of Ishmael by their names, according to their generations. The firstborn of Ishmael, Nebajoth, and Kedar, and Adbil, and Mibsam. Which year mpaka 15. Jack 12 mpaka 15. Kedema Amera can 16. How check it away now. But Pastor anasema he had 12 tribes. Yeah. Oh. 12 generations. Who? Vizazi 12. Ishmael. Yeah. The names of the sons of Ishmael by their names according to their generations. The firstborn of Ishmael, Nebajoth, the Kedar, and Kedar, and Adbil. Just read 16. Okay. Read 16. 16. These are the sons of Ishmael, and these are their names by their towns and by their castles. 12 princes according to their nations. Yeah. Okay. 17. And these are the years of the life of Ishmael, 137 years. And he gave up the ghost and died. Okay. And he was gathered unto his people. Okay. And they dwelt from Havilah unto Shah, that is before Egypt, as thou goes towards Assyria, and he died in the presence of all his brethren. Chapter 19. Giving up the ghost. And then Prisca. Bebele kulingana kwa kindagano mulero mhero kulingana kusoma indagano kulingana ngulu wa byali ngula kunala kwa itumira mula mwefu wasai ndo mula mwefu wichayo ara kusoma ko kukala malome saba reverend kuchako kala maloma na mambo malai baraka kuweka baraka kule hasa kusoma indagano ile changa musindu kuweka ni anaendaga ni kuwarahu Abraham ende obla mugwene mwanda ni chako tuwala no mohai wale na kwa ketura ya de ndaga ni kuwara wana ya de ya kula mhasani Lano baada ya sala kufanywa nia kulomos ne mwazo no bana lakini baada sisi kuona wamunyari ba ala hatana ngwe Abraham yecha abele semia ndike siku mwana Isaac nano tuorana no mwana kunya sala kisa nya sana worengo achobarikiwe ngwe was kutra mwa Isaac so nyalambwe Abraham yabelesa Isaac emyandike kyosi na wena kuyabelesa abantu banobiyanwa sa so wala Isaac nyari mwana wesubisa omwana wala uyabelesa ibintu byose lakini wala abantu banabelesa ibiyano bana ba nabatuma abandi da kula ulano umwene yabatuma weyi bate halamine
Umwana wesu bisa babulambo balanga batia umwana wende Isaac the son of the promise. Ulwesio itweke sanga sana ukona ngwe sasa nyasawo subisa mpaka nyasawo kulakirisa na Abraham yali mundu wokulingala no kuchurisa nyasaya ya mugora lo nyasaya wangu no nyo ndio barikia ko lo Abraham na banendo ko no nyana mo kwa no mai wa ndio bada nyasaya unda kisa no bocho kumbarikia nesemo omwa ona kulwesio ona bariko bitamba hori wangi na kwa yoko bereso mwana kubicho mwana munyo nano Abraham ni churisa nakaba na wala bana ba concubine ngoto mulio na bana ngoti Wakali bamenywa abakasiba minizi wala lakini ndaga nosini ichane hani tu ora Abraham no bana ni domana ma Abraham ibona kwa Abraham nyamba lokaba wala no kwekanga kusasi ndi bako baze kama enangera manye mbere hamya nongendera koyo onyona mbo arumuze onyona mzo ofafire ntiye beresa ko mukabo bana baye ne bantu lawo bana chako kuyana desina abantu bawo bandi nyabazebe ukongo benchi barasa sindi bazebo sibosa sindi cyabona sindi ndaisa mbo kubona mbo umanya kweli bantu bakore kasi boswanyone lakini umanye bo bantu bakore bagelo mukabo ne bilaye ubone ngwe winabya uno amakati no sisi rinde manya sabona nabana bawo manye mbosudire myaka ukaribia especially no bonus kama Abraham na bonus 70 plus ule mbosai na chako bora kwa bana bawo wewe uchoki hare ewe uchogo bandi nano mbi bya Abraham yabona na wala mu center we abantu banosakira mudale nanga wala mwana umunyone halando bandi baluna konyamu lana Abraham ngahada lakini ndeke wala Abraham yafwa nyore myaka milai hani good old age lana ni okodo byekesa bu Abraham yamenyumula mbwe bora sasa ndi bantu bona kutula utore uloba esa obumenyi bwao engira chao manya engira chao nchimusangasa nyasaye nendo kugenda kwao n'umukirangasa nyasaye nyisakuberezanga kata ndimuona nofo onyenda mfani na disfasini kate abantu babona ngo osobe osere myaka kyao lakini it's a good age manyi nyendabo nyasaye osere nyasaye wale ndagano sibala amaiza yangu esasindi onyenda abantu abalungiri bafwa nebantu babukamu nafira lakini hani ibechama izaka tande saba lakini nyasaba mbo bantu bakotwande sikero Mungu nonafira sifasi nyasaba nyalo kutusao ulobo bakotusao ne manya hani like ule sifasi ni nowe Mungu nafira onyala la muno na ya berisa Mungu yasubira nyasaye afira muya irati nyala ba hengre change tayinde lakini sifasi nyasaba tusanga manya bata ndake ulamge he died at a good old age. Yes. Nano ne yali na hore na versa ni mikabuke ngaduri nyana na hande wale watu kubona mwe mia boda watu manamwali bila na wale manamwa Abraham ngenyo se mama wa Isara yacha na wale ngenyo se hada wale sita cha kwa lazima kula aungu na wale manamwa hospitali ni ebi biendo wesikanga no kwa ayo bano sihire mu imaanisha ne ubona kwa Abraham yosi bacha bamusiha bacha bamusiha ebuzo baragia yakula ndio musiha kando umuhayo wa Isa ulwesio ose aho no musuli nende maana siba chitando wakuti upawo mtosuwasi sekto bonanga bazebandi baruko bodamu ese ni fo bana mtejuhana mwadondo bana ulobo no se baso mundo mbyose ngo dondo paka muchemunjire makumba kange kayoba uba kukawange ama bantu bange ba niyo libakura bizwa muhola ne bana nimeko malaika uroko ekamuno hata haja ndehere Sasa
Yambi. Kabla sana hacha. Wewe changule. Changule. Sasa mahuwa kafanya establishment kanga mahuwa ka biye nomba abana ba Abraham tamani walende badalanga ketura na kuelewa ndina kamo lakini Abraham ni moyo wewe ashisinjiranga nende promise nomba litakanelera kana nende Nyasaye ndina Nyasaye yabora Abraham ndakakasi bantu bose mushibala na mwana wanza kuwa mwana wa ahadi yani Isaac newa Abraham achungana ne nature itanga kuna miandu alekarawe na Isaac lakini bana bayibura kwa ketura abayabihanwa abayabihanwa they were just given gifts. The gifts. They were not given inheritance. They were given gifts. Kwa hiyo tukana kumaya kwa nene itofauti kati ya imiano inheritance nende ibianwa that is gifts. Akuno kuona kumona manga mubakano koyanza into our today's life kucheraji. How does it work? Today, bantu bakorere kukhaba bantu banyekhe bakhabanga bihano sibakhaba kulipita. Mira kushtulo la bantu bakhola simple by nebihano. Lakini urithi ya Isaac, urithi inheritance ya Isaac ile ba shula musabu ni yamukula mihandu nuso mafai yamukula mihandu na Isaac na utso abana bayibulwa nende umukali getura uyu yaba bihano ni yakaba bihano yaba unganya he just the mawe na wala mtu mwenye yaro wene kuna kumwana wake Isaac so verse 5 na 6 unganisha usikie sikia tugili na Abraham gave all that he had unto Isaac. Yeah, all that he had inheritance he gave to Isaac. Around 6. But unto the sons of the concubines, yes, which Abraham had, yes, Abraham gave gifts and sent them away from Isaac his son. Yes. When he get don't mix gifts and inheritance. So ni ayubu ya wala mwaka kenaka naoni ya wala naoni Ecclesiastes na Daudi na wala nina mbona bantu batamanu wamenyanga wamefaulu wamefanikiwa they seem to be doing so well. Kumbe it is not inheritance, it is just gifts. Na Yesu niita handi na wala tukulindia handi na batachiri washapata thawabu yao hapa duniani. They hapa duniani ni gifts, but inheritance ya kuhabanga inheritance ili mikulu ya papa mwenda asanga kwa that is God himself. Nechira ibati walanga na kuhabe khulongela kuba heirs together with Jesus Christ. Kuhabe khulongela kuba warithi pamoja na Kristo. Kurithi ufalme wa Mungu. Lakini Bakristo wenyewe wako material things in gifts. Ne gifts shulabi wafu wewe gifts lakini baongairo bora bamutaishi na Isa mwenyewe yeye gift kwendeni kabisa mwende mwishuko lakini mtoto wangu Isaac mtoto wa Haid huyo ndiye anapewa urithi wa baba yake Isaac ndiye nyola inheritance ya baba wewe. So
Bakristo mpaka kuona kutofautisha. You know when don't just read the Bible. Understand the Bible. Shira unusoma za shule soma za kunosomi. Lakini longo nola bia ngo chambo no yenza mukali. Now we get this revelation. Kuline tofauti ya urithi na the gifts. Kubula korro khaba za gifts. The gifts ni bintu lalo mshwala. Na watu wengine ndio hawana leo benya sana. Benya bihano. Lakini shibenyaga urithi ta. Bibonekana. Benya bihano cyane bikora. Manyene yita. Sonya da amanya bakukabenda le. Oyene ndisina. So akenda na bibi. Urithi, nomba inheritance, hutuha you mature. Yes. Isaac ashiyairo nashi mwana ta. Enzulore Isaac yingulwa yahabawe yakamenya mpaka ahabiro mukhali, alero mukhali. And then bana bakitura biulwa inyuma wa Isaac. Alafu bayiro tsawati libaborwa kuzeni. Na sasa Isaac na alihemia. So bihanwa ni bintu biri short lived. Lakini inheritance neya kuhabanga hoya kunjira mwamu ikulu we inherit that kingdom. Aho limenya mbwangu wenabo miaka jinsi ya yani miaka ni miaka. Lakini bihanwa bye kwangu unyara mwero shana papa nyara kwa shana lakini abora toka mbele yangu. Nyasaye anakuwa shana anakuwa shana na bora wewe sasa ulibeni wewe tumenyinda kuja umenyana bana baje ora boyo eka bala ganga odinze ndanyanga kumolomoko mebi kumoko bayimbi kabaka ndijokuranga no yari n'abana banga babaka Jafet. Iwe nao balomba mataifa kabaka. Wenza mundu langwa Mushem. Maitha lula wanga Seth. Na izamba kalwamba lwa Abraham. Na mundu langwa Ham. Na luiza lula lubamba lwa Ishmael. Mundu langwa Jafet. Na lula lubamba lwa mataifa. The Canaanites. Warula nanga na Hittites. Abitsa lula Canaanites. Urula mbakana ni bena wa Hittite yaba. Wangu mataifa. Neba katura. Izabu ulo. Ukatura yali munshere uwa mataifa. Alafu kalahanga lo sara ya kakutsa. Abrahamu azabu ukula mukhali mataifa. Nyasaye ye extendanga isidi yeye to the Gentiles. Yeah. Hawata watu bure watarejeshwa. Sasa lo Yesu yulwangwa ulwana mawarula. Ulwana warula Yesu mawarula arule Israel at Egypt. Nyasaye extenda mukono kwe kubuhonyi. Egypt, yes. Outside Israel. Nakajira sasa ulole sasa ketura Abrahamu ibali bakaya muhahirane n'abantu bitsimba tsindita. Lakini sasa Abrahamu mwende wimwandelira kayini atsabwira mukalirwani. It was purposeful. Nyasaye extendanga mukono kwe kumataifa. Vero leve. It was a permissive will of God. Yes, Nyasaye hataki mtu yeyote ayenyamuru akoreta. Sasa yamanya ndina lubamba lwa Israel lwa Ishmael ndako lwa kasa. Kalinikawa shibala bana ni transhala na bana batawe lakini mbo Ishmael uti ukorendi ukasa lubamba lwa Hinde. Lakini ndekhibantu mataifa. Abantu abosi ninza walonga. The extend isidi yanje. Sasa Abrahamu yatia kuibula isidi yeye mataifa. Kalaka
kabi ulu lunyola kayo lunya kuitsa kuba bana wa Abraham anu wa Nyasaye. Haleluya. Nganutsa ndangula sasa uti ndangunyola sasa Abraham ya genya ahana myanu cheche kala hamwandu kula hero kubene mwandu wa Nyasaye yalaka mwana windaka kula Jacob Isaac lakini bana banje abo bali iwanyi bahero gifts khotselongwatsa bana ba Nyasaye khushihanwa sha Roho Mtakatifu Galatians 4:4 tunafanywa wana lokunyola jina Roho Mtakatifu Nyasaye extenda shihano sheshe sisi kwenye kubeba rizitala lakini kuhewaza shihano chini kulomba nikawa kula kukula kulichelera lakini bene hango ni wena Isaka wana umwandu ni Isaka Nyasaye akunda kano yeye tawo alonda azenda kano yeye bakaji kanishi mundu ayalaka lingana kuiwe khali bandu batere khali matemoni katere kala tere za fore wayo lakini baka kabaleni kala timu yes kuja saya alondeza zemuinda kano yeye biha kuina kuisaka kini bana bandiawa ko mabanyole bihano fana bili bacherits bahanda le khano ko ni kwa khano ga dititi maybe mu watsi ukholwa nye ukholela sarakasi tawo handa Allah khali kucherits kolombo uli papateka uli kwa Nyasaye mutianda ukubora kandi Abraham yamaya akutsa ni myaka mirahi na ni myaka mirahi amukumbuke loko soma chapter 6 okubora nundina myaka tumundu chaba 120 Nyasaye upungusila miaka lakini uyu bili 120 mpaka alina jina 175 ndio Nyasaye wala yakotsa miaka mirai ya menye ya rika no ara cheka Nyasaye ya wala nundi jamana damu kholi kutama alakotsa ni miaka kidogo huyu alokanga maisha ya Abraham yamenya maisha kali malai Abraham yamenya maisha kali matienu Abraham yamenya maisha kali matakatifu ya luhya yamenya miaka mirai amen yamenya miaka mirai nyala kutuha verse 19 Volairi and these are the generations of Isaac, Abraham's son. Abraham begat Isaac, and Isaac was 40 years old when he took Rebekah to wife, the daughter of Bethuel, the Syrian of Padaram, and sister to Laban, the Syrian. And Isaac entreated the Lord for his wife, because she was barren, and the Lord was entreated of him, and Rebekah, his wife, conceived. Verse 22, and the children struggled together with her, and she said, if it be so, why am I thus? And she went to inquire of the Lord. And the Lord said unto her, 2 nations are in thy womb, and 2 manner of people shall be separated from thy bowels, and the one people shall be stronger than the other people, and the elder shall serve the younger. And when her days to be delivered were fulfilled, behold, there was twins in her womb, and the first came out red all over like an hairy garment, and they called his name Esau. And after that came his brother out, his hand took hold of Esau's heel, and his name was Jacob. And Isaac was 80 years old when she bare them. And this boys grew, and then Esau was a cunning hunter, a man of the field, and Jacob was a plain man dwelling in tents. And Isaac loved Esau because he did eat of his venison, but Rebekah loved Jacob. And Jacob sold pottage, and Esau came from the field, and he was faint. And Esau said to Jacob, feed me, I pray thee, with that same red pottage, for I am faint. Therefore was his name called Edom. And Jacob said, sell me this day thy birthright. Verse 32, and Esau said, behold, I am at the point to die, and what profit shall this birthright do to me? And Jacob said, swear to me this day. And he swore unto him, and he sold his birthright unto Jacob. Then Jacob gave Esau bread and pottage of lentils,
And he did eat and drink, and rose up and went his way. Thus Esau despite his birthright. Reverend. Yeah, bara hanya no same kama daiti bora kuduga na Isaac. Ne anataka ne kisa ni bora kuduga Isaac kanga Isaac yani mwana. Labda bado ya jana unyono muhasiri beka. Lakini muhasunonya saya ya kalenda. Lakini Isaac ya sabanya saya, manya saya na fungula enda. Manyira nyasaya na fungula no sawa nyasaya na fungula areta double blessing ni Zakaria tisa mnyalo mnabi wala mwe funya uzudi kwa ngome yako yani nyako ni mwenda kuberesa double you was the prison of hope. Leso kuwana nyasaya na beresa ano. Lakini na umaya habi mchale cha umasuno silebe kari wa umanyirisa nyasaya. Ya wana na wani vitu virupala muda angi na sini kawaida. Nyasaya njikabisa lakini hila njurisi ilemu. Sini ya kawaida wanyela wani batangirisa lakini ngile inu kuichani ndimu ichufu sana. Nana jewa nyasaya sine wada nyasaya na mbora ebi ne wada kuibuna bana babi ne bana kama mataifa kabisa yeah mani endage ni tubora ngalu omenyo bwawe bane budwa bane Isaac mundu umuyimi mundu warete su kumanye no kwakanga kani ne okutamino okulete nyahani ne yosi lo maloma ko na Jacob ni bolanga Jacob yosi ngari lakini sinsi ndagani ni eleza kubana bana babiri esindu si sangasa no amasindu si Holland kunyona mwe okubala mahanyu mao ya hari chibe cyangwa umwana mbere yani ono nasanga fast born lakini unano kunyona mwe siolano nini Esau in the firstborn endage ni tuorana mbo ingalie bulwa yani amulanga mwe edonda lakini ndage ni bolamwe yari ngayari no mwene umwana wa subi oya habi chembere utoba firstborn lakini ndage ni bolamwe yole seha ni bolana mwe ya rekers because ni married where Abraham and then Esau despised his birthright. None of you example. This was you the Slania near soup. My soup in Yala and Jalai. Our Unya the Lambo, you will own them. That were only over carry. Esau, I check a soup. Abora ya Jacob mwe like neasi yehonyasi yani manu babejanga omuntu sali ngala mwe orionesi bantu balingana ngona isana bona bebehonyasi bese umosi behonya ebintu bigoza batay kama Isaac ya habore simwana nabungo bihonyasi ya yosi yakuzaka batay ya kwa mana makonke bai aonyo ndage bona mwesa uyabolacho lakini Jacob na yomba makesika exchange ya yoba na yoba ngihanga bino uliwa exchange na darawa birthright ye nyama ndo da birthright yo ya chakula uberenjala so we should not despise birthright whatsoever. Nitala sana kutawa niliko kwa komba ya komba wewe komba isuku wewe komba komba ya khaliwa okay mundu osi ali mshibala kaliona mahuwa kwenye sare ranga mundu mshibala alina mpango kwekwe amanyi nuwe wina matuka witanga chulaba naba bali munda ya mama wao munda ya Rebecca
Nyasaye bonanga aruliza unabi kuba ulonekana na bana bena. Lubasa bashina tato bonanga ndina mwami Nyasaye bore Rebeka. Mahwana uliza kuibula. Kaliza kuba timbe tsibili. Bantu babiri benabo baliza kwa buhana. Yani shibala jenda na tabala buhana. Mulala aliza kuba nitsingulu kubira undi. Mwana mukulundu aliza kuba murumihiri umwana mushi. You know, Nyasaye uliza kare munabi kubana benabo. Naijira boranga mshtabushere maya borani na ndakumanya nushi munda mwa mama wo ndahulanga ndahode ina ndakuba kamakula ndahulomba ube wanje. So Nyasaye ni nyokhulumihira anyala khulanga nushi khale kuyibulwa na khulombe mulumihiri wewe sikira ya kumanya nilira liulu mpaka yani nushi munda lakini yamanya nilira liulu na anointing ira kholeka mwana nashi munda ya mama yawe. So Isau nende Yakobo nema taifa kabirika munda ya mama na mora ngati na mulalatsa kuba litsingulu kuliza undi na mukhulundu atsakhulumihira mushi kama nyanga mushene uli litsingulu kuliza mukhulundu khalilo loyitsanga Isau kuitsa kubona inheritance ihonya shinga kwalitsa mbona bi Nyasaye nyatabira khale Nyasaye nyakutabira khale kushiri munda ndina ndura khale ubona sasa baka bukhore ndina usiri sibu baka bukhore kubona sasa inheritance ihonya shinga khale bolanga first condition kira Nyasaye nyatabira khale mwana mukulundu aliza kuba murumikhi umwana mushe kumbaga kuingereza maandiko kwa Nyasaye ma so nuri mushibala mumu. What is the call Nyasaye wika kuiwe yuli wina umanyi Isau shukuimanya ni wina tawe sikuimanya tawe kula wakuimanya kandiba unabi wali warula akuimanye abo fast food shikwa hakulanye puriti wewe wafabu mwana mkulundu ko Isau kodi ndio yakopota kwa azingire mara kuole afadhali nzala itire lakini I will remain the fast food Nesu kuikusanya sana. Na mama yeli siku ingo hoda. Yeli siku ishitieni. Shitieni ni tindeni. Yes. Tindeni utimuki. Na hadinia rehada. Yo ichende vile. Yeneo kutoka iteni nyama. Yeneo lakini iteni nyama. So you see, Nyasaye tsakuwekeza namna gani? Yani uimanye. Know yourself. Nuwahimanya ulasingira misingite Nyasaye khalishira shiholeke ula misingite nejo tawo ho Isau shimanya ye first born ta yimanya ta yalla it is useless shira sasa isupuza itsindengo khali yabe ko isupu inyama ba lakini isupu itsindengo ichire ukulanye first born right mundu inyamuka mundu inyama uruli munyamuka lo kamutinde so kutuka bakristo ba kwekitana na mu Western Nyota TV saibu ubenu manyanga ndina katuka na uimanye na uimanye umanye Nyasaye yakumanya nushimunda mamo Nyasaye ruza bunabi huyo nushimunda mamo na pange lo itamushibala mungu wewe ni nani, who are you in this world? Nuwahimanya ulasingira in your position lakini nushiro wemanya tawe
you will sell your position. Kulinu ndina bakristo banyishi bayimanya ni bakristo sawa. They sell their birthright. Na wakulanya ina their birthright. They sell to the devil their birthright. Mundu yao kukana abola sasa kanda kuka na hashina chochote ni nje dulite likondiri anyole shipenda inyanga shina shitama. Basi nunyola bantu bakingira mushina mude worshiping bantu bakingira kutse kurulitse sadaka misambwa kalibirwati birwati banyeke bayimanya ka they don't know they are in the kingdom of God. Abukulanga abati pamulombe abeni ti power na kwa tandina bantu kwazi wozipa yani liko the value gifts than the yes yeah urula so kutuka umanye uliwina know yourself. Yes. Isawo shiye manya alabani manya royi itanyole kali era bora muyayo abona ni yuri muyayo angetumia another language kumconvince anyole tidengwezo lakini buchira kukulanya nini yeye urithi wewe mbora zisuira neno kwisura wa bora hata hivi na like ichenjisi watu vao ni pledge lazima you It is in for me. True pledge, true covenants. Money ni covenant. Mbora isua. Mbora weka covenant. Weka agano. So birthright inauzwa through covenant. Kanunze lwambo banye batsa hola mazingo mwena kafara. Ndatira hu pastor. Ndatira khumata ba ukangi. Ndinzira hola ordination. I mean dedication ya madhabahu. Na nimbo roho ya sana mambo ya madhabahu karulitira hu isadaka ya kafara. Isadaka ya kafara ni madhabahu. Na nina anga mkambe nimbo ra kuikala mkambe kidogo. Madhabahu kiukamanyibule ibene hau ikaanza timu. Nukuchimba nukunyola bantu baranga kuranga madhabahu kenako baholi kafara. Basinza lipata ndi kodi. Wamelipata ndi kodi. Bintu ziliyepo lipata ndi kodi. Nilipaka. na hapana ni kuna hana kuna pia na baki Ukudu. karuka kwa maana hana kakindaka numu Taka kuchela kuwekenye kuwekenya. Hiyo. Sasa nataka sasa hiyo wewe wakono kukafana kwa kulite hiyo ni mambo sana ni nende liko. So you see bakulanyanga the birthright into Christianity through those covenants. Ula abantu banyeri khali bakantu banyeri bakola bintu bikolanga nga khulula bitsa kulitsa bintu hango. Those are the things shetani arumikiranga ayita arumikiranga na kukulanya our birthrights. We sell our souls. Bantu bakulanyanga mioyo yao bakulanyira shetani by those petty covenants nungo yenyamba nukutajiri reverend amuli esau kuikomba yalitsa likomba nalechira nukuhola khali yalitsa lata chikirenza la tukurala ni muri mujeri esau muri mujeri si ufast tu isiku moja uwezi kufa ala chenja bora sasa ndaka fast acha mabure jela sijui na sio mbele sasa subuye na amore kwa karibu nyimisupu mimi nzara achenja na faster lakini sasa sio kwa nini nikomba nini kiranga we sell our fast Yes. Komba ulimpisha. Mwako umekomba. Tanyagala kutsinyuma kidogo. Ishikanda nyuko wala ushingale wakati wangu. Verse 9 manole kuorangala Abrahamu verse 8 Abrahamu yakutsa. Verse 9 kuorangala wali marika keke kanyora ka Isaka pamoja na Ismaili. Wale ushikindo shisha. Ni waletsa ise wao. Which means in your kuora ndino mwana wiwanyi
pamoja n'umwana wa hango bose bize kwakana kuri kuzaliwa na Isa wao alangwa Ibrahimu kali kubora kumanya ndina evangeli kubora in Romans 14:11 ibolanga ndina uli lisikamu lilakasikame na uli lulimi lulakhabole Yesu umwami kandi zyo kubora kandi mangana kenako mu Filipi 2:10 ikabura kubona mangana kenako ya Messiah sistizanga uri mu kuranga ndinyasaye yalomba umuntu nashari kuyenya umuntu wose akore tawo abantu bose batukre wokofu undi no kumanye ndina halisa na Isaka bose biza usikama uri kuzaliise wow shinga kandi mataifa bose bakabariza kuchirira lihozale Yesu lilisimuka oduha bose nahiza kusikama bamanye Yesu Umwana saye ari bayingale batalatale inyangira duha kabiza kuchira Yesu inyasaye bali kula kuchira naye bali katejana lakini bantu bose baliza kusikama bagana biza kuzonya bola Yesu inyasaye and I'm very specific bola Yesu inyasaye bana mwami uzataja mwami wanyishwa bola za mwami Nabami ni wanyira wala nyasaya mwami kandi wala Yesu mwami kandi yenye bora kuzabami bandi wala mwami mulala ngwa Yesu Kristo bantu bose baliza kusikama imbere yobaka wala Yesu nyasaya nokutia mumakuba kabana ba ulwaya ba Isao nende Jacob bana babiri biule mahwana umanyeka ukalukuzanga ndi kumanya ndi bageri ndi kuranga Ibrahim mwana w'umukulundu yalangwa Isao nawe ranga kwa mwajiri mwana wa kabiri yalangwa Isaka na mwana w'indaka Isao yiza bomurumiki wa Ishmael yiza bomurumiki wa Isaka Ishmael eto murumiki wa Isaac ili mwana ero mwana na ero mwana oyita wa mtu lakini unaili mkhulu Ishmael na shijia ili mwana umbili angeke ya leta mujia ili mwana uli ikomba ikomba umbili na ikomba loli ya kulolanga Isao yiza ikomba kandi bili shikule shumbili na kuliza patra uwe wolanga siku first born Shiramo shirondanga luhya shiramo shirondanga generation ejulanga makuba katata yakola kuikomba de nyamwana naye kandi kuyiza kuikomba shikulia ala bakoli Isaka wa kabera bulai shikira Isaka muhaye wewe inda yafungwa kumyaka 20 kira bakubara yira mukare na 40 years yiza kwibula mwana na 60 which means inda yafungwa myaka changa 20 yes na myaka 20 njaya uyikombe mbere kumkhali undi ukhabe kwanyola mwana tawe bantu banyishi bakhoga naka basumbula lwenu unana khali mwana basumbu khabza batsimisangwa batsihena unamborelero tsiko yekula nyola mwana le ukhabe kumsatsa usandile ulanyola mwana khale kumsatsa kukhomera unyola tayele murandu ndinu yene kuniyaya kayele kutswa shinu shenya saye shitsanga mubutini mwana kunyola ke haraka kukoranga kini mwana kumundu anyoli mubutini kuyidiranga Isaka yelinda lakini muzazi uyibaraka yokumanya khali nindi ninzala nzala yobona shikomenyera shibole shanyereka saza yawala ashira shino kubukhulungu shinga bantu kwenza nokumenya mushibalo bola khu khali winando langa yuli nishiyana nisaya yakwa nikhaza dini bola unando langa khali bishop yata langa pastor yata ukolo khali utlo ukulitsashina generational bijo kwa uli sai ndi kulitsaka mwirwatsi mulai wayo reikanisa lakini chicho kuwaratsa nzokuhava kushindu
umeta kushiyana shini wala kuhaba anduwezi kwa wala ama nepuniza huyu na wewe anduwezi kipelezi ya sasa uli mkulisto ayo tawe ukuli shindu kijia likomba kijia wakikomba bada ukumili gift ya wawere wakikomba bindu bishwala udore ku bindu byokorakanga bindu yani tuone mundu ikomba woni nubunulu yangire bora midali ibolandi la shikuli shinyanyi ngamusiri ni shinunu sana achini ola upami lewe nyawo nyanya ku bindu bisiri ulandi binulu sana wenza kuli I think the Chronicles of Volume 24 maonyola walanga bana ba Isao mabahenza babola bathe muliro banyola kushi muliro mwana yatsoma mushisala etso mushisala ya homba ya ura kushi kunuli ya bola le papa wa kufunga uzotse ule kuli na kunga bindu bilibani binuru ndabana babalanga baza ya kufunga uzokwiganile ukusale kumbutsa kutsiwani mundu anje nakutira tsakwiwe ukuyasi lakini barulaho nyoshinta bakulizatsa ibadra yawo ore bakulizali bakyawo ore ukutsekenya lapho bajeli bantu bakulimunyesaya kugura kukulitsa ibariyeru yokuranga kuhandalare kali inzali yabaho isakayini inzala yumwana lakini yahandala tsakutala inora mwana uitsu nyoro manyora kandi makuba kana kizamba kagatira Yesu nashire kuibulwa Yohana ibulwa na mama Yesu na mama Yohana na mama noni mbozo Elizabeth na Maria ni wana mundu mwaka kini Yesu nashire kuibulwa yetya mama yetya kusheriza na mkhana wa yesheriza na yeshimisha mwana mungu ndishejenda khalkanyaza lobatse bamukinde kama kala Yohana maya fala miujiza ya Yesu ya fala miujiza lakini yitsa khutsa Yesu ya wala ilimpasa yeye kupunguzwa na mimi yabira kota onateka kukatuhira yokuikhitswa linza wala di ikululwe yelitsa mulumile zokhana rule nzenditsa kusinja. So first words ni warumi mama actually kinga chini shela kulomba first born bakaruka mu position yabo masaika Kristo bakaruka mu Kristo kwa first born yetu Jesus said so wamechina police referent mbona kama kamarisia mbora beto digwe ya kanje no kumarisa sana kubola mbona mafama like kwa heka ko bula mbora Abraham abana bai kwa mwana mbula wa usulise ne hari kila kinyasaya chaka kiyabola mukino n'ikine cyahweho imbara n'ibila y'umanyirisa endo kurindrisa mbahabyaho iyo mukabo kwao bila minyasaya yabulake isane hani balikuwa hamu bona kumarira byose binyanga ngaju basumba banyiseba hola nori first born ama nori nafasi yosiyosira inyasaba kutamu okumanyisa nafasi yao ulo kubana utamanyisa nafasi yao walesa uloweza asindi okulinda sana kukerangu mundu obola sesi mbona njongere ne mkuyo kwakula ochonyo la gift badala ya inheritance ne daga chini boda mwa Ibrania bare bejamu Ibrania kubina andala nitaka kubina habibi boda ndo bana mwa wa imani na ikili boda bo badala bo bari English wachirwe bindu benya saba lakirisa lakini bari ndani hanisifia ngebiora lakini kulo kuba bari ngara obuda mucha obwembe ebuda mubuda kuba promise yani bachira okumurimbisa nyasaye obuda bari ngalanga
who in fact he calls it a city, a home, yani balingana ngedala obumenye obulabunyazaya balakeza balolingana obulabulitabo lwese nomanyire sasinyasa abulakeza wesumeze bindi sabunyasaya omanye mukaboko kulote twana ngesawo warekeresa sinyasaya tamkati. Bishop mwaka okay, we have the pastor Reverend Alisa Woli. We have no name in la kuchira who be connected or injile mwana injile or inheritance o na lwangu oli mundu katokana yimanyi know yourself no akimanya alafu umanyisha hano shenyasaya kuhere no akamanyisha hano shosho rumehera shi hano shenesho shirweshi kuingiritse mbwami umwe Nakuola linana dara la mwisho. Bwana linana lumundu igulango igulamu umbili. Yara wito igulongo. O lokumenyanga mshwala ukhave diulwali roho. Ukharumekhala diulwali umbili ta. Ukhave diulwali roho. Wakanyonga diulwali roho. Nindile kutukutsa imberi umwana patata. Amen. ende usaya Sa baba nyasaya mama longe ndesiano sana ngubiro chumna lele bila ibwa tulesa studiano nama wama lai kwa halo malo manafu ende bauri sibefwe ochomno nyasaya kana mkulo malo manyira ngwe kahora bala bauri se ngwinyo sabangwe nyasaya ofumburu bulabobe nabo mahwa kano mwe unyolo kweta obulafu mulamu wa bantu wao bana bakawulire sabangwe atabawo mulala ula okosa kala kwa mulakirisa kala kwa mubihira kuba okutesumirisa nendo kutaburindirira sababa bangwa atabawo yosi ula onakosa okuengera ikoera onakosa okuindrisa kwewe lakini mkusaba bwe baba nasabo ure omana nyasa umongos we basotyumno mani handwa Western Nyota TV we ibyo fungulo mani ili abantu babo banyolo kuro la wewe sabe hari chao chose nyolo bakuru wa Western Nyota TV management staff wosi na zaidi ya kulu wasio fwe mwenyasaye uchilo mhorama dai luhya lile nyolo kaluhira galumandu babo chilo kura uwari no eribaniri cho bitamu Western Nyota TV sabe hari chao chibe nafu andu tufumbele mpaka dukano lundi luhya lile kaluhira sawa kana koso subiro vitamita Kristo mwenye fwe. Amen. Olimna mdomo hero wa kusisa mdomo wao kuingangara ya Western Nyota TV. So nesipindi esi Amenosanio kumarisia bulibuli no kubola buli waka burra saba kamendo kuonyera okuchirisia limenya yao mungre kwane obanori mulikombo ama mungre kayo siria ya mungu elo ningalanga ngangara ya Western Nyota TV. Bulibuli sire ndo muchakiro paka sibendo kumarika neka kumarisia kulwarero esipindi sa Amenosanio imana nimbola mbwe Western Nyota TV ebindu bichenjanga ano niyo. Amen.